Kako je moguće da su satovi podrivali socijalizam? Na prvi pogled, nikako. Jer to je ipak samo sat. Ali upravo su satovi postali jedan od najvidljivijih simbola nejednakosti u socijalističkim državama. Dok je sistem promovisao jednakost, ljudi su sanjali doksu i švajcarske satove. Kako je jedan mali predmet na ruci otkrivao slabosti socijalističkog sistema i zašto su satovi postali mnogo više od uređaja za merenje vremena, to ćemo saznati danas. Nakon Drugog svjetskog rata nastaje nova država, Jugoslavija, država jednakosti, proletera i nade u bolju i pravedniju budućnost. Nova vlast obećavala je društvo u kome klasne razlike više neće postojati. Društvo u kome će radnik biti cijenjen više od bogataša. A luksuz? Luksuz je predstavljao ostatak starog sveta, nešto što nije bilo poželjno u novom socijalističkom društvu. Bar u teoriji. Jer upravo tu dolazimo do prvog velikog paradoksa. Dok je običnom čoveku skromnost predstavljena kao vrlina, vrh države uživao je brojne privilegije. Bolje stanove, bolje automobile, bolja letovališta i naravno, bolje satove. Za običnog radnika stvarnost je izgledala drugačije. Od fabrike do kancelarije, život se odvijao uz proizvode domaće industrije i zemalja istočnog bloka. Pa tako i satove. Mnogi Jugosloveni budili su se i odlazili na spavanje, navijajući svoje satove. Raketu, poljot, pobedu, slavu, Vostok. Satove koji su bili pristupačni, pouzdani i lako dostupni. Za većinu ljudi to je bio i jedini svet satova koji su poznavali. Ali šta se desi kada čovjek prvi put vidi nešto bolje? Upravo tada počinje problem za svaki sistem koji pokušava da kontroliše želje ljudi. Već 60. godina počinju da se pojavljuju prve pukotine. I to upravo na granici između istoka i zapada. Jugoslavija se nalazila na jedinstvenom položaju. Nije bila deo zapada, ali nije bila ni potpuno zatvorena kao većina socijalističkih država. A ta razlika imala je ime. Trst. Grad koji će za milione Jugoslovena postati mnogo više od običnog grada. Postaće prozor ka svetu koji je izgledao bogatije, modernije i poželjnije. I upravo će jedan italijanski grad uraditi više za promjenu pogleda Jugoslovena na svet nego hiljade političkih govora. Tokom 60. i 70. godina sve više Jugoslovena počinje da odlazi u Trst. Neko zbog farmerki, neko zbog kafe, neko zbog tehnike, a mnogi zbog satova. Tamo su ih čekali Darvil, Doksa, Omega, Longines, ali i japanski satovi koji su polako osvajali svet. Seiko, Orient. Iako su se pojedini modeli već krajem 60. godina mogli kupiti i u Jugoslaviji, u Trstu je izbor bio veći, a cene često povoljnije. I upravo zato mnogi nisu išli samo u kupovinu, nego i zbog trgovine. Počinje sitan šverc, preprodaja, kupovina za prijatelje i rodbinu, a vrlo brzo kreće i ozbiljna zarada. Posebno za one koji su robu iz Trsta nosili dalje na istok. U Makedoniji ili Srbiji pojedini proizvodi mogli su da se prodaju i nekoliko puta skuplje. Ali prava zarada čekala je još dalje. U Bugarskoj, Rumuniji i drugim državama čvrsto vezanim za sovjetski blok. Dok je Jugoslavija ipak imala određenu otvorenost prema zapadu, te zemlje bile su pod znatno strožom kontrolom. Zapadna roba bila je retkost, a švajcarski satovi gotovo legende. Za mnoge ljude iza gvozdene zavese, Swiss Made nije predstavljao samo oznaku porekla. Bio je redak kao relikvija. Predstavljao je status, prestiž i deo sveta koji im je bio nedostupan, parče slobode. Zato su satovi iz Jugoslavije često završavali upravo tamo, a zarade su znale da budu ogromne, jer ono što je u Trstu bilo relativno dostupno, u Bukureštu ili Sofiji moglo je da vredi pravo malo bogatstvo.
Ali novac nije bio najvažnija stvar. Mnogo opasnija bila je jedna druga pojava. Ljudi su počeli da porede. Ne političke sisteme, nego svakodnevni život. Odeću, tehniku, automobile, satove. I mnogima je postalo jasno da razlika između zapada i istočnog bloka nije bila mala. Bila je ogromna. A Jugoslavija se nalazila tačno između ta dva sveta. Krajem 70. i početkom 80. godina stvari se dodatno menjaju. Plate rastu. Životni standard raste. Sve više ljudi odlazi u inostranstvo. A sa većim standardom dolaze i veće želje. Jer čovjek retko kada želi samo ono što mu je potrebno. Želi i ono što ga izdvaja od drugih. Upravo zato sat polako prestaje da bude samo alat. Postaje simbol. Pokazatelj uspeha, društvenog položaja i statusa kojem neko teži. Za mnoge Jugoslovene natpis Swiss made predstavljao je nešto posebno. Nije to bio samo podatak o poreklu sata. Bio je poruka. Poruka da na ruci nosite nešto bolje, nešto zapadno, nešto što nije mogao da ima baš svako. Ali ako je socijalizam trebalo da izbriše društvene razlike, zašto su ljudi bili spremni da potroše nekoliko plata na sat? Odgovor je jednostavan. Nijedan politički sistem nije uspeo da promeni jednu stvar. Ljudsku prirodu. Ljudi su i dalje želeli da se razlikuju, da pokažu uspeh, da posjeduju nešto što drugi nemaju. I upravo tu dolazimo do možda najvećeg paradoksa cele priče. Socijalizam je često sam sebi pucao u noge, jer dok je kritikovao zapadni luksuz, istovremeno je pokušavao da stvori sopstveni. Najbolji primjer dolazi iz istočne Nemačke, države koja je kritikovala kapitalizam, zapadni konzumerizam i luksuzne proizvode. A ipak, upravo tamo nastajali su satovi Glasute. Satovi koji nisu bili najjeftiniji, nisu bili ni masovni proizvodi poput mnogih sovjetskih modela. Drugim rečima, socijalistička država pokušavala je da napravi sopstveni luksuzni sat. I to nije bio usamljen slučaj. Slični primjeri postojali su svuda. Posebni automobili, posebne prodavnice, posebna letovališta, posebni stanovi, posebne privilegije. Zvanično, svi su bili jednaki, ali u praksi neki su ipak bili iznad ostalih. I upravo zato je svaki luksuzni sat predstavljao mnogo više od običnog predmeta. Predstavljao je dokaz da čak ni socijalistički sistem nije mogao da pobegne od želje za prestižom. A što je država više pokušavala da kontroliše tu želju, ona je postajala sve jača. I ideju potpune jednakosti bilo je sve teže održati. I taman kada se učinilo da je pronađena ravnoteža između istoka i zapada, došao je kraj cijele priče. Početkom 90-ih sve se menja. Država se raspada. Počinju ratovi. Inflacija briše životne ušteđevine. A mnogi predmeti koji su nekada bili simbol uspeha postaju sredstvo za preživljavanje. Nakit, satovi, porodične uspomene nestaju. Mnogi satovi koji su nekada predstavljali uspeh završili su na pijacama, u zalagaonicama ili su jednostavno prodati. Ne zato što su izgubili vrednost, nego zato što je ljudima bio potrebniji hleb od uspomena. Naravno, satovi nisu bili ti koji su srušili komunizam. Nisu srušili ni Jugoslaviju. Ali kroz njihovu priču možemo da vidimo kako je sve to izgledalo. Mnogi koji su opstali, postali su male vremenske kapsule jednog nestalog sveta. Jer na kraju, satovi su ostali nemi svedoci jedne velike istine. Da su ljudi, bez obzira na sistem u kome žive, uvek tražili isto. Malo dostojanstva, malo više uspeha i malo veći komad boljeg života, makar i na svojoj ruci.